reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nongeye kubaha ikaze risesuye muri aya makuru. Uyu munsi ni ku wa gatatu, ni tariki y'umunani muri uku kwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'2025. Mwese rero nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza, birumvikana aho muherereye. Ndakubwira yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye uduce tugera kuri 5 ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi uraza kubisobanukirwa neza. Ndaza kandi kukubwira ko ahitwa Shabunda ibintu bimeze nabi. Ubwoba ni bwose, abantu bari kwikanga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 abashobora kwinjira muri aka gace byihuse. Hanyuma kandi ndaza kukubwira yuko muri Katari ibintu byahindutse cyane kandi byivanze. Ndagira ngo nkubwire ko ubuyobozi bw'iki gihugu cya Katari bwamaze kwivana mu bijyanye n'ubuhuza bwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. ni kubera iki? Impamvu uraza kuyisobanukirwa neza hano. Ndakubwira kandi ko ingabo z'u Burundi zamaze gushinga ibirindiro muri Murengeri muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko makuru yabanje nababwiraga yuko abasirikare b'u Burundi bagaragaye bambuka ari benshi bava mu gihugu cyabo cy'u Burundi berekeza muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo umuturage yishwe arashwe azira amafaranga ibihumbi 5. Ibi uraza kubimenya neza. Ndaza kandi kukubwira ko abatuye Nyiragongo muri Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru ubu bari kubyinira ku rukoma nyuma yuko bakorewe agashya n'abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo na M23. Uraza kumenya uko ibi bimeze. Hanyuma ndaza gusoza mbabwira inkuru y'akababaro y'abagabo bagera kuri 4 bishwe batwitswe n'abaturage bagashye bagakongoka. Ni ibintu bibabaje cyane. Mwese rero nongeye kubaha ikaze, nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko abagiye mu kazi mwagize akazi keza, abari mu zindi gahunda namwe nizere ko gahunda azikomeje kubagendekera neza. Ikaze rero ubunjira utereka like niba wamaze kugera hano. Hanyuma ariko niba uri mushyashya ukaba aribwo bwa mbere ugeze hano, ndakwibutsa gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification ukemeze rero. Hanyuma ubutaha amakuru ugiye uyabona udatakaje umwanya wo kujya uyashakisha. Hani Kwibendera TV mu kanya gato yereka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Abaherereye mu turere tw'u Rwanda mwese mbahaye ikaze muri aya makuru. Abaherereye ubwo ni Kayonza, ni Nyagatare, ni Karongi, ni Rubavu, ni Musanze, ni Gicumbi, ni Gakenke no mu mujyi wa Kigali mwese ikaze. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Burundi, mu Bugande, Kenya, Tanzania, Sudan, Zambia na Malawi namwe mbahaye ikaze. Hanyuma abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bwongereza, abari muri Canada, abari mu Buholandi, Norvege, Ubufaransa n'ahandi namwe ikaze. Hanyuma rero nawe aho uherereye unyandikire umbwira uti merereye hanaha, umbwira uti turi kumwe 5 kuri 5. Hanyuma ubundi nanjye nkugezeho aya makuru ibintu bimeze neza tayari 5 kuri 5. Reka rero twanzike n'aya makuru
aya makuru ni munyemerere tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo muri bice bya Shabunda. Babwire ko kugeza ubu ngubu ibintu bimeze n'abangaha. Amakuru aturuka ngaha aravuga yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi, FARDC ngo barimo kwikanga bikomeye imirindi y'abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yuko abarwanyi bamaze iminsi bari mu mirwano ikomeye cyane muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, Zanzibira, za Shabunda. Kugeza ubu ndagira ngo nkubwire ko barwanya umutwe wa M23 ahangaha rwose ngo barimo kwikangwa. Haraguruka inyoni bati M23 bagurukije indege, inkuba yakubita abati ni inkuba yoherejwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kugeza ubu tuvugana rero ibintu byakomeye, umwuka uri ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru rero aravuga yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 muri tageti zabo, imbunda, imitutu y'imbunda zabo ngo tayari ubu ngubu irimo kureba no kwerekeza muri ibice bya Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Shabunda rero kugeza ubu ngubu amakompura arimo kohererezwanya ku mpande zombi, ariko bikaba bitari byagera indananga muri Shabunda. Ibintu rero bikaba birimo kugenda bigana hakomeye, ko bavuga ko isaha ku isaha dushobora kugaruka tubabwira ko Shabunda naho habaye etombi. Abarundi rero bakaba ngo bamaze gupanura, hanyuma kandi ngo amaze kwisetinga impande n'impande. Ni nyuma y'uko ngo mu ijoro ryakeye bongeye kwambuka, bakambukana n'ibindi bikoresho, dore ko mu minsi ishize Perezida Neva wabo yigambye ko ngo afite ingabo nyinshi cyane zidashobora gukangwa n'uwari we wese aha muri ibi bihugu. Kugeza ubu rero ndagira ngo nkubwire ko ibintu byabaye barabara, ibintu bimeze nabi ahangaha. Reka noneho rero dukomeje n'aya makuru tugaruke ku bice abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 MRDP no kuvuga twirwaneho bamaze kwigarurira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Hari tumwe mu duce twagiye tuvuga, ariko ndaza kubigarukaho byose nanababwire impamvu mbigarutseho. Uduce rero tugera kuri 5 duherereye muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo twamaze kubohozwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC. M23 natwirwanaho ni nyuma yo kuhirukana ihuriro y'ingabo za Congo, ni nyuma kandi imirwano ikomeye cyane yabereye muri utu duce. Ku munsi w'ejo tariki 7 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka w'2025 hatangiye imirwano simusiga ikomeye cyane. Ni imirwano yongeye gusekuranya abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo bari kumwe na M23 natwirwaneho, bongeye rero guhangana bikomeye na Wazalendo, FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Iyi mirwano rero ikaba yaje kurangira abarwanyi b'umutwe wa M23 bigaruriye uduce tugera kuri 5 abatwirukanyemo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Utwo duce rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira no duce turimo Ruhogo, ahitwa Irenga, ahitwa Amajyamba, ahitwa Mwengerera na Rubuhu. Ngira ngo muri kugenda mubona ko hari utundi duce namaze kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira. Impamvu rero twose ntugarutseho tuduce nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bamara kwigarurira tuduce twose bahise batangira ibikorwa byo gushyira umurongo tuduce, ndetse kandi bakaba bamaze gutangiza ibikorwa by'imikwabo yo kugenda bareba ko nta bisasu byatezwe, bagenda bareba ko nta ntwaro zatezwe, ikindi kandi bagenda banareba ko nta barwanyi
abarwanaga nabo babihishe mu bice bimwe na bimwe, dore ko amakuru avuga yuko ngo haba hari wazarendo zigera kuri 5 zakuyemo imyenda zikajugunya intwaro zarangiza ngo zikinjira mu baturage zikaba zikihishe muri utu duce. Abarwanyi b'umutwe wa 23 rero bakimara gufata utu duce bakaba batangaje ko abaturage basubira mu byabo, no kuvuga bari bahunze, abandi no kuvuga wazarendo na FARDC bakimenyekanisha cyangwa se bakigaragaza, babishaka bagafatanya na 23 kurwana urugamba, kuko bose ngo n'abanyekongo bagomba kurwanirira intego imwe. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu akaba imikwabo yo yamaze gutangira muri utu duce two muri teritwari ya Kabare isanzwe iteganye n'iya Karehe n'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 bari kumwe na twirwaneho bigaruriye utu duce nyuma y'imirwano ikomeye bahanganyemo n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zirimo za FARDC, FDLR n'abarwanyi ba wazarendo, ndetse kandi ku rundi ruhande amakuru agakomeza avuga ko imirwano yasize utwo duce tugiye mu biganza bya Alliance Fleuve Congo twose kandi bakaba batangiye n'ubundi bikorwa by'isuku n'isukura. Akaba rero ari amakuru yagiye ahagaragara kandi akaba ari amakuru yamaze kwemezwa neza, aho ngo abarwanyi b'umutwe wa 23 bakomereje mu gace ka Ruhago, no kuvuga ko rero ngo ahanga hariho n'ubundi uyu munsi ashobora kuza kubera imirwano ikomeye cyane. Ifatwa ry'utu duce rero rije rikurikira utundi tugera kuri 2 twafashwe natwo ku munsi w'ejo kuwa kabiri, ariko two tukaba two muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba uduce twa Aruke na Murema nk'uko n'ubundi na babwiye mu makuru y'ejo kuwa kabiri. Ikindi nakubwira nuko muri Shabunda na Mwenga uyu mutwe naho uri gukomeza kujya imbere, kuko ubu uri kugera Majanja mu nkengero za centre ya Shabunda ni ya Mwenga. Mu mirwano yabaye, no kuvuga imirwano yabaye mu masaha nyuma ya saa sita ku munsi w'ejo hagati y'abarwanyi b'uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho bahanganye n'ingabo za leta ya Kongo n'abambari bazo yebereye mu ishyamba ari ikurikira cyangwa se yegereye kuri zone ya Shabunda. Bikaba bivugwa ko iri shyamba naryo tayari abarwanya umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 abamaze kuyigarurira. Hagati aho kandi amakuru aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwigarurira ibindi bice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo, akaba ari nako kandi imirwano ikomeje kugenda izamuka ku rwego rwo hejuru aha muri ibi bice. Abenshi rero no kuvuga abaturage barimo guhunga, abenshi bakaba barimo guhungira i Bujumbura mu Burundi baturuka mu mujyi wa Uvira ahafashwe muri iki igihe nk'ahantu h'ingenzi harusha ahandi hose ingabo za Kongo zigenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage rero nyuma y'ubwoba bwinshi ubu bakaba batangiye guhunga, akaba rero ibintu bikomeje kugenda bikomera ku rwego rwo hejuru. Reka aya makuru tuyakomereze Idoha ane muri Katari. Nyuma yuko hamaze iminsi hari ibiganiro bigamije guhagarika imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo,
leta ya Katari ikaba ariyo yari umuhuza muri ibi biganiro yamaze kuvanamo akayo karenge ivuga yuko ibyo gukomeza guhuza cyase gukora ubuhuza hagati ya leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ibi ngo bamaze kubihagarika n'ukubera iye mpamvu uraje ubisobanukirwe neza 5-5. Leta ya Katari inyuma yuko ikomeje kugenda ishyira ahagaragara zimwe mu ngingo zikwiriye kugenderwaho kandi leta ya Katari ikabona yuko zimwe muri izo ngingo zagombaga kuganisha iki gihugu ku mahoro no guhagarika intambara. Harimo zimwe mu ngingo bagiye bashyira mu mushinga wo kugarura amahoro zirimo gutanga agahenge, ariko leta ya Katari ikaba yavuze yuko yahagaritse by'ubuhuza hagati y'aba bombi nyuma y'uko ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo ikomeje kugenda ihonyora ibijyanye n'aya masezerano. Ngo abagiye abashyira ku mpapuro ibijyanye no gufungura abarwanyi cyangwa se abafungwa ba 23 bafunzwe na leta ya Kongo, ibi bikaza kunanira nagira ngo mu minsi ishize murabyibuka abarwanyi bo ku ruhande no kuvuga leta ya Kongo ivuga ko muri abo bafungwa harimo abapfuye. Mwagiye mubibona hashyirwaho ibijyanye n'agahenge leta ya Kongo binyuze mu gisirikare cyabo FARDC na Wazalendo bakagaba ibitero mu bice bimwe na bimwe. Murabyibuka leta yo ku ruhande rwa Kongo yigarama abarwanyi ba Wazalendo ivuga yuko ngo aho bagiye batera ibitero bakica ibijyanye n'agahenge ngo aribo bakwiriye kubibazwa. Bimwe mu byagiye byumvikanwa kandi bugacya Tshisekedi yabihinduye. Ibi rero ngo biri mu byaciye intege leta ya Katari igafata umwanzuro wo kwivana mu buhuza bwa leta ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na 23. Leta ya Katari ikaba yavuze yuko igiye gukomeza gukora ibikorwa by'ubuhuza ku zindi mpande, ariko hagati ya leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa 23 yo ikaba yavuze yuko ibi bikwiriye kurekerwa leta zunze ubumwe za Amerika igakomeza kuba ariyo ibahuza. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa hangaha. Birumvikana kimwe mu bintu byaciye intege abagabo muri Katari ngo nuko ibyo bumvikanyeho uyu munsi bucya leta ya Kongo yabihinduye. Reka rero twerekeze imurenge ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi izamaze gushinga ibirindiro ahangaha. Uribaza ngo se ibirindiro byazo byashinjwe ahagana hehe? Babishinze ahagana hehe? Ingabo z'u Burundi rero zibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho zagiye gufasha iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe ugamije gushyiraho akadomo kanyuma ubutegetsi bw'iki gihugu. Ni umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho. Bakaba bashyize ibirindiro no kuvuga izi ngabo z'u Burundi zashyize ibirindiro ahitwa Nyamara, ni nyuma yaho zashyize ibirindiro ahangaha muri Murenge, misozi ya Murenge ahangaha, nyuma yuko byari mu Gahuna no ku Ndondo ya Bijombo. Abakaba rero ngo babishyize ahitwa kuri Nyamara. Ngira ngo abadukurikiye muhazi muraza kugenda amutwandikira mutubwira ahariho. Aya makuru rero akaba yamaze kumenyekana aho n'ubundi abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ngo bamaze kwimura ibirindiro byari biherereye ku Ndondo ya Bijombo bakabyimurira ahangaha rero hitwa Nyamara. Abandi rero ngo
bari bafite ibirindiro ahitwa Gahuna nabo bakaba bamaze kubyimurira ahangaha. Kwimura ibi birindiro bakabizana ahangaha biracurikira rero ibingibi bikaba byateye ubwoba abaturage bavuga yuko ubwo bamaze kwimurira ibirindiro byabo hano isaha ku isaha bashobora kongera bakagaba ibitero ku baturage. Ingabo z'u Burundi ngo zashinze ibindi birindiro ahangaha, akaba rero ngo ari ibirindiro byashinzwe aha nyamara kandi ngo ni ibirindiro bikomeye cyane dore ko ngo bamaze kuhazana intwaro ziremereye. Iki gice giherereye mu ntera ngufi uvuye mu Kamombo, ni mu Kamombo centre, ndetse kandi iyi nyamara iri mu nkengero z'ishyamba rizwi cyane i Murenge rya Bijabo kuko rizwiho kuba ngo ari rinini ubundi kandi ngo rinabamo imisozi baragiriraho inka n'ibindi. Nkuko kandi amakuru akomeza bivuga ngo ibyo birindiro abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi babyubatse hafi y'ahahoze agace ka Abanyamurenge imbere yo gusenyerwa n'ibitero by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu mwaka wa 2023. Abaturage rero bakaba bahiye ubwoba bavuga yuko isaha ku isaha abashobora kuba bagiye kugabwaho ibitero bikomeye. Reka tubabwire ko muri Kivu y'Amajyepfo amakuru aravuga ko umuturage yishwe azira amafaranga 5,000 n'amafaranga y'amanyekongo. Amakuru ava muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko umugabo uri mu kigero cy'imyaka iri hejuru ya 30 yishwe arashwe na wazarendo nyuma yuko yabuze amafaranga 5,000 yo kubariha kuri bariyeri. Izi wazarendo ngo zashinze bariyeri mu bice bitandukanye hano muri teritwari ya Warungu. Uhaciye wese rero ngo agomba gusora hatitawe ku cyari cyo n'icyakora. Rero mu baturage bavuga yuko ngo iyo ugeze aha kuri izi bariyeri ukabura icyo ubaha baraguhondagura hafi kukwica. Uyu muturage yishwe na wazarendo, uru rupfu rwe rukaba rwarabaye ku wa 6 tariki ya 4 Ukwakira muri uyu mwaka turimo. Amakuru rero akaba yasakaye uyu munsi aho bivugwa ko bamurasiye ahitwa Ikoma ni muri sheferi ya Ngweshe ashinzwe ibirindiro bya wazarendo. Abaturage baherereye ahangaha rero bakaba bakomeje gutabazana inyuma yuko iminsi ishize hari andi makuru yavuzwe ko hari umugore nawe batse ibyo kurya akabura icyabaha bakarambika hasi bagahondagura boshye uhonda umutumba. Izi wazarendo rero zikaba arizo guhagurukirwa. Reka twerekeze Nyiragongo na Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barwanya umutwe wa 23 batunguye abaturage baherereye muri ibi bice bakorera agashya. Uribaza ngo ako gashya nakahe? Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rigenzura hafi uburasirazuba bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye abaturage amazi meza yo muri teritware ya Nyiragongo. Kuvuga n'abaturage bo muri teritwari ya Nyiragongo na Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi minsi nibwo AFC 23 yahaye abaturage batuye Nyiragongo na Rucuru amazi meza nyuma yuko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo kuvugwa ibibazo by'indwara zituruka ku umwanda harimo na korera. Barwanya umutwe wa 23 rero ku ikubitiro abakaba bahaye abaturage amazi meza. Akaba rero haherewe kuri abangaba batuye muri ibi bice hashobora kuba hari n'umugambi w'uko n'abandi igikorwa kizakomeza.
abagabo bagera kuri 4 batwitswe n'abaturage barashya barakongoka. Abaturage batwitse abagabo 4 b'abaganga babashinja gukora ubupfumu nyuma yo kubakekaho guca ibice by'imyororokere by'abantu. Ibi bikorwa by'ubunyamaswa byabereye ahitwa Iramba ni muri teritwari ya Isangi ni mu ntara ya Chopo, bikaba ari ibikorwa byabaye ku munsi w'ejo bundi tariki 6 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka. Amakuru avuga ko abo bishwe urw'agashinyaguro bari mu butumwa bwemewe kandi buzwi n'ubuyobozi bwa teritwari ya Isangi. Bivugwa ko abo bishwe barimo abahanga mu by'indwara z'ibyorezo bitegura gukingira abana abacikanwe. Aha rero ngo biteguraga gukingira abana bacikanwe, aba rero bakaba baraje kuhura n'uruva gusenya, abaturage barabegera barabashumika burundu. Witwa Dr. Bienveni Ikomo ni umuyobozi wa serivisi z'ubuvuzi mu ntara ya Chopo, yahamije ko koko abo baganga bishwe bari mu butumwa bw'akazi. Avuga ko 2 muri bo bakoraga n'ubushakashatsi, bakaba ngo barakubiswe bikabije imbere yo gutwikirwa mu gace ka Irambi. Yavuze ko abandi 2 bakorewe ibikorwa by'icarubozo ahitwa Iyafira mbere yuko imirambo yabo ijugunywa mu mugezi wa Romami. Ibintu bibabaje cyane, bibabaje rimwe na rimwe abaturage igihe baba bakoze ibikorwa batabanze no gushakisha amakuru neza, ugasanga rero hajemo ibibazo nk'ibi ngibi. Uwitwa Roger Kongo Demba ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara ya Chopo, yavuze ko ibikorwa nk'ibi byiyongera ku biherutse kubera muri teritwari ya Yuhuma ni Basoko na Ubundu. Akaba yavuze ko bagiye kwigisha abaturage kugira ngo bamenye ko umuntu mushya batazi badakwiriye kumwitiranya n'umupfumu kuko byatera umwinjyane n'ibindi bibazo bitandukanye. Reka rero ambashimire cyane kandi tugane ku musozo w'aya makuru. Mbifurize kugubwa neza, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni Kwibendera TV ingenari mukada, ubwo twongere dusubire makuru ari imbere hano Kwibendera TV. Ariko nongera kukwibutsa gukora subscribe, ndashaka abantu 1000 kuba isa inoze joro namaze kubona abantu bashyashya bagera ku 1000 bakoze subscribe uyu munsi. Mwese rero batarakora subscribe ndabinginze ngo mukora subscribe, ubundi dukomeze gusangira amakuru, kandi wibuke no gukora kuri kantu kameze nk'inzogera kugira ngo butamakuru ntakagucike.